Yes. Toto je prezident a on ma videl. Aj. Už som naspäť. Priatelia, v tejto chvíli ideme na ďalšiu vec. Ja to vôbec neviem toto po polsky povedať, ale to nevadí, vy mi budete rozumieť. Najvzdialenejší účastník dnešného zrazu. Žúra, že co? Farthest participant on this meeting. Mann, wer hat die meisten Kilometer zu fahren? Mein Deutsch ist auch schlecht, entschuldigen bitte. Wer Deutscher ist oder Österreichischer? Po polsku jeszcze, dobrze. No najdalej przejechał, no Jezu, oni wiedzą. Kto musiał najwięcej kilometrów zrobić, sobie tutaj przyjechał. Brawo! Dzięki. Ja ho poprosím, aby prišiel aj s autou. Ich bitte, Gerrit Wendland hier zu kommen, aber auch mit Auto. Prosím, aby sem došiel aj so svojím autom Gerrit Wendland. Aj s autom. Ladies and gentlemen, please, Gerrit Wendland is the man who had to drive most kilometers. Gerrit Wendland. Wo ist Auto? Gerrit, bitte. To ponownie najlepszy. Po polsku, Gerrit Wendland musel najwięcej kilometrów zrobić, co by tutaj przyjechał samochodem. Ale to nie było po polsku, no. O Jezu, dobra. Ile kilometrów? Kurwa. 1770. 1770 kilometrów. 1770 kilometers. 1770 Kilometer. Gerrit, dein Auto fährt nicht mehr, oder? Auto zatiaľ neštartuje. Priatelia, toto je človek, ktorý prešiel 1770 kilometrov, aby sem došiel. Gerrit Wendland. To jest mało, co zrobił 1770 kilometrów. Za dużo. Gerrit, bitte hier. Herzliche Gratulation, hallo. Gerrit, wie war deine Strecke hier? Ja, war super. Cesta bola super. Ohne Probleme? No problems. No problems. Žiadne problémy nemal. Však je to Maluch, priatelia. Ešte raz. Toto je Gerrit. Poprosím ho. Bitte hier. Raufkommen. Ešte raz to zopakujem, ak by sa to niekomu nezdalo. 1770 kilometrov. To je ako odtiaľ to až strašne ďaleko. Veľa. So. Bravo! Meine Damen und Herren, das ist Gerrit. Und sein kleines Fiat. Danke. Bitte. Opel Champagne! Und schöne Heimreise a veľa šťastných kilometrov domov. OK, ideme ďalej. Delegácia z Polski. Dzięki. Gerrit, dankeschön nochmal. Dokładnie 26 dni. Ale to auto nevyzerá ako po toľkých kilometroch. Dobre. Ja nie narzekam na niego. Jak go kładziemy koło 11 w nocy, to w 5-6 rano się dopiero pali, tak budzi, nie? No to wiesz, ale przecież nie nam daje popalić. Ešte sme tady neměli češtinu dneska večer.
Já bych poprosil startovní číslo 136, aby tady přišlo, ne? Priatelia, poprosím štartové číslo 136, Aleš Hanzlík, aby došiel medzi nás, ale aj so svojím autom. Proszę, jak może startownie numer 136 i so samochodem tutaj dojechać. Chyba nie da rady. Proč bez auta? Aleši. Jedź, ne? Nie da rady, wlezie w słuch. Aha. Ne, bez auta, prosím. Dobre, tak niekto iný neho donese. Priveze priateľka, Pšečovka, doveze samochoda. Aleš. Poď sem. Aleši, odkiaľ si? Přerov. Přerov. Ale to není Česko. Česko? Ne, to je Morava, ne? Morava. Dobre. Slivovička. Slivovička, aha. Dobre, Aleši, ty si niečo vyhral. Čo? Čo? Čo myslíš? Najviac promile. Málo! Ne, není to najviac promile. Aleš vyhral. Aleš, poprosím ťa, poď na tú trojku hore. Udržíš sa tam? Jasne. Dobre. Ja by som poprosil takisto štartové číslo 18. Proszę bardzo, startowni numer 18. Jacek Dagrowski. Jest tutaj Jacek Dagrowski? Ma takiegoż tutaj? Jacek. Dągrowski. To przepraszam, niedobrze napisały, nie? Tak. Dągrowski. No a takisto by som chcel poprosiť Slavomíra Baňasa so štartovým číslom 39. Aj so svojím autom, aby sem prišiel. Slavo Baňas, štartové číslo 39. Máme tu zatiaľ Aleša Hanzlíka. Jacek Dągrowski nemá? Jedzie już. Już jedzie, dobrze. Na jedličku ne. Trojka je tvoja. Ostatní dojdou. A Slavo Baňas. Už ide. No však dobre. Čakáme. Ale vy zatiaľ neviete, na čo čakáme, priatelia. Poprosím, pomalu. Miesto, koridor. Je tady. Poď sem. Tu. Dobre, tak, tam, tuto, ne do środku, tutaj. Tam. Kurde, nie mówisz po polsku? Co ty, no, chłopaku? Comprende italiano? Sì, signore. Sì, di cazzo. Dobre? Slavo Baňas, predpokladám. Slavo, ty ma vidíš? Tuto to zacúvaj, prosím ťa. Tu. Jedź, stój! Do tyłu proszę, no tam, chodź do tyłu, no. Stop! Dobrze? Slavo, ešte chod dopredu. Oni ťa pustia. Ešte dopredu. Ešte. A za 10 kilometrov doprava. Nie, poď, cúvaj sem. A to je to. Prosím, to modrý aučičko sem. Dávej pozor! Slečna, tuto. Vy to zvládnete. Ja vám držím palce.
Oj, zgas. Ale zvládne. No poď. My počkáme na také krásne auto.